سلام علیکم. برای ما نخواشه خوش کنی افغانی نه؟ افغان. سلام علیکم. سلام. مرحبا. باشی. ابي مان عافیت به ایش ما همه چی هندیم آیله همه یاردم میده و خدا حفظ تشکر الله کمک کنه سر شما عافیت به خدا. خود عالمی که منجی كم زمان سلام علیکم. والا حمدینا نه؟ بله. چه ولی تو باشی؟ نو ایتم داره ولی الله مسئله رسیدی نمیکنه. یاردم شهر نویس. عافیت به. گلی سازه که بیشتر از نخواهید. به راحتی بیشتر. خدا پیدا که خدا دستی و بود میشم. انت دین خدا می پیشا پیشا خدا تبینی. بعد ما پیش نکرد. تبر عافیت به خدا و گویی ان شاء الله. خدا کای عافیت ان شاء الله. خدا دست خراب بود ان شاء الله. کم چه گرانه شهرازی میشه سری مستجابی خدا بکنه دست هوا دیگو به هوا خدا خدا هوا مازن خدا خدا مازن که این که پیغمبر نمیشه خدا خیلی آخواش که راحتی بده ان شاء الله عافیت خدا به دست هوا فرا بکشه پنجه ان شاء الله. دو ایتیم در یاردم آخوا هر هی دیسا دوام کرد به هی با آرالاق دا دیسا ما یاردم آخوا دوات میش که انسان فقیر بکس این احتیاج صاحبی به برنجی درجه دا مقدور بکس گل که با هم کلی بجی یتیمین انسان بکسین احتیاجی اول پاکت که هپی ما به هیوا آرامقه دا اف یاردم هر بدلی و özellikle mülteci Afgan'a 4 مال هاتی نشرناق ما یاردم هم یا گوشتی هم یا گدا پاکتی ما داو و مهنه جلش دانوا کیف و گل هاتیه انسان گل پریشانن 4 مال 4 آیدل خانی گده یاشامیشدن هر گل مزل گدنن انسان گل مقدورن انشالله یاردم ما دوام که و هر حیف ام کو بکوام مدینه ام نکوریجه چشمه به گورا امکان ما
İnşallah eme yardıma ulaştırmış insan fakir ki eben fakir, eben mazlum, eben bekas hem yardıma şuuracık bir gel bu gel dua kina. Çünkü herkes nafaki fakir o. Ancak ve ancak dernek ve ya nuh eğitim deri tkora tezbit bike, tkora kabigine o çi mole o da aynen vara görüşmüş be. Parasıt ki bu tezbit evat ki yardım okat gihine o. Bu ayda yardımlarımız devam etti. 20 aile et dağıttık. 20 aileye de gıda paketi dağıttık. Hem öğrencilere hem de yetim ailelere dağıttık. İşte bu yetim aileler de çok memnun oldular. Bir de 4 aile Afgan mülteci var Şırnak'ta. Biz bu aileleri daha yeni tespit ettik. 4 aile bir evde kalıyor. Her bir aile bir odada kalıyor. Gerçekten durumları böyle iç acıcı. Hiç de iyi değil. Hiçbir şeyleri yok, çalışanları yok. Komşuların böyle bizim gibi derneklerin katkısıyla, yardımıyla hayata kalmış. Biz bu aileleri tespit ettik. Evlerine et yardımı yaptık. Gıda yardımı yaptık. Biraz da elbise yardımı yaptık. İnşallah bu yardımlarımız devam etmektedir. Nuh Eğitim Der olarak zaten faaliyetlerimiz var. Allah'ın izniyle daha da devam edecek.